Nyan, icok kuasai nan di birun, di jinip nyan. Nyan le tu sop nyan. Yang berkan hana sodri tu sop nyan. Menanti tiabia boneng nyan. Yang tiabia abia jinip boneng nyan. Nyan padu mumu ji hen ba nabki. Thon ti krum lah lapan tha lah he ji. Ban bro tha chi lah he. Tu haji si thon ngalun. Tapi nu wajah hai. Nyan tu ponu ba nabke le urun ron yang kanang ke le urun ron nyan ulama. Nyan anu si Nasir cua. Nyan anu si Nasir cua nyan yah si sonam nyan. Yah si sop si nan yan nabi ajni nyan si sop si nan. Yan ji si sop si nan. Behna ne depu. Nyan yah hadiji si Nasir. Cua DITI yah haji hawai. Inu kan ya bi gelar ke ji. Ulama. Dirangkul anu yatim piatu. Nan rundon yatim piatu. Ke murundon kai pu bangai. Ka di pu bangai memandum ja intat kena nanu. Ja ju intat hana apa-apa. Yang saya partai si yang. Saya ikut pemilu si yang. Yang cuma menyokak pegah baklon yang ulama tapak ke peduk dengan muka yang kon setakat label kaplu ti kaplu boneng yang ulama. Kan ji ulama. Pane ulama kaplat ulama kaplat PDI si yang. Yang urung sambut kafe berhala si yang. Behana na depu. Ada begahnya ulama ke boneng yang. Tak jumoh mentang lagi jumoh bui Pursih baneng pajuh bangke. Pursih baneng pajuh bangke yang hiya abia jinip yang. Kon mau begah hapi. Yang pure ka pulih pak jaro apa belum? Kaji hai abia jinip baik degat hak kemupat, baik degat hak ketebar fitnah. Nyatakah kakun kegap Wahabi memandum kawak Dr. Musakib Zainal Abidin. Kakek begah hal kegap Wahabi. Padahal gula ke nyata positif corona. Pakam kayak begah kegap Wahabi ke. Nama Yahudi kah habut ke? Boneng. Oh boneng. Tika ego lewat mendakwah nyam pegah haba baik toto hang ngok. King tak nafah ke nyaipo. Igo ke mentong mena cukup king nafah ke. Harum degat hak ke baju. Katipai umat Islam dengan kayak abanan gelar anak yatim piatu lampu koma ke. Kapkekah awakah mentong yang bila anak yatim? Yang bi sedekah. Ikan lebih bak sedekah ke bi ke fakir miskin dan ke anak yatim piatu senang. Tapi hana pulai aku jak pedudra aku. Hana pulai aku jak pedudra aku nak tabi Indomie bro inan sabah pak lampu koma tu. Ikan tiga aku bi 3 juta paling kurang. Kong celak-celak. Kajut dia. Bi dengar tu. Benar aku bi sedekah long kan yatim piatu hana. Jauh peterang ni ko. Nah. Kepu aku si nyole. Hana aku belum bangsa aku pu. Hana pulai lon ku jak pelemah. Resip yang aku pelong lelon bangsa aku. Hana pulai. Kau lagi lempap lain nabi sedekah bacut lampu koma ni. Tak apa bak media sosial nak diuleu. Ikan muploh juta aku habis. Iro do aku. Kon pijak mendahok. Muploh juta aku tolong bangsa aku cilon sinoi inang rocehnya. Odi bah pilon sinoi Kanada. Mai lo hana pulai aku jak pedudra. Keso aku bi, keso aku tolong. So gaduh pegah-pegah kurung yang temit. Mekah handang aku tolong. Hai lempap. Hana ke depu lon so yang aku tolong lelun. Yang puntung kaki na lon tolong, yang nyo lon tolong. Baik ke bukeh gimana hana? Hana pulai pilon kujak upload bak media sosialnya. Gimana? Ban mentang berusaha transport pe urang bandar urang tuha. Hana tabona. Hana payah berah. Hana pulai kita tajak perah yang sedekahnya kon untuk tajak pamerkan. Kau lagi lempap lain nabi sedekah cok petulung lampu koma. Na tiji Indomie bro sabah plastik. Cok petulung. Lempap mak. Nyamban kabi sedekah ke bangsa ke. Kayak pamer le kabi sedekah. Metoh dro ku nabi sedekah. Ikem 10 juta harta dro ku. Iro dro ku kabi sedekah. Kon ku jak mendauh dan kon ku pajuh gaji buta bak kafe berhala dengan pihak sedekah ke bangsa. Dengan keikhlasan. Dengan hati yang tulus ku sedekah ke bangsa aku. Ku tolong bangsa bina kemampuan. Dan kon ku jak pamer. Kaji lain urang baik kat dulu hobsinya. Baik kat buke hobsinya hanai tolong fakir miskin dan yatim piatu nang rocek. Ike iro do aku tolong. Lempap lain panena menyutayu sedekah ngempeng iro do mate mah hai je. Manga itu bit iya boh ngempeng ku berahayu.
Jahil berapa? Orang Aceh menyoba bi terkah. Menyoba bi terkah yang di Aceh nya nyo perte tengku lewek nyo. Mangai itu biit iya boh ngai bi terkah. Anu mentang no curak but awaknya ni kai pelaku no hotel bi terkah saboh plastik putihnya. Saboh plastik hijau apa merah. Indomie saboh tung, minyak makan 3 kilo, beruh nabi saboh sak, boh manok nabi saboh limping. Cok tu foto tu. Entah menan dah tolong bangsa tu. Kan menan cara dah tolong bangsa tu baik itu boleh urang sedekahnya. Tapi sak jaronun baik itu boleh jarawi ya. Nampak? Nyobi sedekah yang hana pamer bak media sosial hana mengat entah nak ita mau lempeng. Nya ita mau lempeng le urang salur-salurkan infaknya infak je tu. Yang pegak balihau bebe dia yo infak Malaysia nak. Sebab nari oleh Nabi ya. Nari oleh Nabi yu minta sedekah. Ijak but mayang-mayang. Api but yang mengade. Yang mengade tipe umat Islam. Yang mutoh infak, blok tanah mutoh ke wakaf punya wakaf puji. Yang tengok hotel di blok oleh bangsa Aceh pegak gak milik. Mandum dah dupui sedram tu. Ana tu dia minta bibi sedekah eno. Nabi sedekah eno yang betul-betul. Menanci punya kena sanjungi anu yatim betul-betul dengan karena Allah. Panjang tak kalun ceramah berai ka bunuh kalun kena pemati menyumenan hai sedram tuah nyo pi ramai tak urang laki. Solun kena pi demanyo. Upe jam 2 ro. Kon handa pi. Jam 2. Untuk itu nak rekan tu tu nah. Jadi ngada pi makanya irung buo tak lumpi urung bak lun buo tak karena bek sangkut ngonggop nah. Jadi apa yang tak pelaku harus siro tu tak lakukan. Jadi bek sangkut paut dengan urang yang bila tengok bangkai tenak urang yang bila tengok kata sakit hati. Makaji hana lumpi sedram tuah bek nerai hati. Yang bek nerai hati bermakna kon halun pi. Nyo yang boleh lun bersampo terima kasih beri tetap sedram tuah wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.